Hello friends, I am Sogondorong na YouTube channel. Friends, sungtin daline central government hoite kaisa notification ongkori phakia obono songo video bisingte bebong detail bebe saimal lainai bini education qualification rok tei oro salary details rok tei bagi apply khanya borok nalai lainai songo video bisingte kahamake. Okay, friends, no nugu tongo jago mong ke ongkori phakia Ministry of Home Affairs Government of Tripura hoite job notification ongkori phakia awon bisingo jago post tongo security assistant ni executive tei multitasking staff oboni o jaga tlangjanghnai gabon bisingo o jaga tongo kwbangma state ni borok no tlangnai o jaga no tongo sin Tripura ni Agartala ni bo o jaga swijak aboni bisingo local language bo man nangnai hinui borok swijak local language o tongo Bangla Kaborok Kokborok Meitei tei Lusai aboni pore borok seat swijak o jaga o vacancy total o jaga o sojeta tongo jara Tripura ni borok rok bagui aboni bisingo EWS ni kaisa ST ni 5ta tei AC ni kaisa hingke UR ni o jaga o 7ta tongo norok oro bebong no nugui mankha hingke abo hai khe swng o jaga o nailailagra na tebo yang o jaga o bini education qualification rok last date rok tei bufuro baki apply khaina borok swng bebong nailailainai hingke oro norok nugui tongo total vacancy o jaga o norok nugui tongo oro kwbangma no vacancy ongkha o jaga o norok nugui tongo security assistant bagui oro 1521 ta MTS ni bagui oro 150 ta o jaga vacancy paikha gabon bisingo swngnani lekhana tabo o jaga o salary details borok saikia salary details swngjak nailailainai o jaga o norok nugui tongo pay scale saikia borok o jaga o level 3 ni onujai swng beton manai o jaga o 21700 থেকে sini 69100 asok porjonto o jaga o beton mannai belai kheno beton kwbang no hingke jara norok 10 pass borok o jaga apply khaimannai hingke o jaga o level 1 থেকে tongo mongkha ke MTS ni bagui omoge security assistant bagui hingke songor tabo MTS ni nalinai MTS ni ko level 1 onujai salary mannai salary hingka 18000 থেকে sini 56900 jora o jaga o salary mannai ke oro bo salary belai kheno kaham no salary kwbang no rwnai borok oro bo gai swng saimankha salary ni tabuk swng saimanlainai bini qualification bwsangkhe swng o jaga o apply khaimannai ke oro norok nugui tongo tabo 10 pass wngkha o jaga o apply khaimannai ke oro apply khainani bagui belai kheno qualification kom no norok jara 10 pass borok apply khaidi hingke o jaga o tai tongo tam tongnai lagina oro tax certificate nangnai oro domicile certificate nangnai hingke aboni pore yang oro local language man nangnai hinui borok oro saikia hingke local language to swng jotono mano aboni bagui norok jotono apply khaimannai hingke yang swngtem nailina o jaga o tai bini age rok saikia age hingka oro norok nugui bo tongo age oro jara security assistant ni bagui borok o jaga o age nangnai 27 bosor থেকে 27 bosor থেকে 27 bosor jora tei o jaga o age no borok romkha aboni sai tolao nangnai hingke aboni pore MTS ni bagui hingka o jaga o saikia 18 থেকে 25 bosor ni bisingo o jaga o age hingke borok oro apply khaimannai hingke norok ni age count khainai borok 25/11/2022 ni onujai hingke o jaga o saikia jara ST SC borok hingke oro 5 bosor SC registration mannai ST SC tei OBC rok bagui hingke 3 bosor o jaga o AC registration saikia hingke jara ST SC borok 5 bosor registration mankha belai kheno kaham government rule onujai borok ririkha hingke tai nailagra na tai tamrok bo saikia borok o jaga o hingke oro exam ni borok saikia o jaga o TR1 norok nugui tongo security assistant tei MTS ni bagui o jaga saikia jotoni bagui exam wngnai o jaga o online exam objective type MCQ fainai hingke tai divide into 5 parts norok nugui tongo 20 questions of 1 mark each on hingke aboni bisingo o jaga tongo general awareness hingke quantitative aptitude hingke o jaga norok abo hai kheno kwbangma o jaga norok nugui tongo amo wngkha bini syllabus detail omo o jaga ni fainai exam o hingke norok oro TR2 ni bo norok abo hai kheno nugui tongo o jaga offline exam descriptive type o jaga translation of passage of 500 word
from local language by phani o jaga hangka tier 2 o hingke o jaga part tongo tier 3 o jaga tola no tier 3 interview ongnai o jaga hingke tier part of tier 2 o hingke ro spoken ability ni bagui borok saika o jaga o hingke tai o jaga total mark no nugui tongo total mark oro 100 ningnai aboni bisingo time rijaka 1 ghonta khlainai time rwkha borok hingke o jaga o negative mark bo tongo negative mark ni bagui saikia borok oro nugui tongo negative mark bo tongo o jaga o hingke abo norok apply khainani hingka o jaga o borok website ririka aboni bisingo norok thangani apply ma khainai oro website khe www.msa.gov.in abo kheba tei website tongo www.ncs.gov.in o jaga thangani oro apply ma khainai hingke apply ni oro start ungjak date 5 tarik 11 2022 ni theke sini 25 November 2022 porjonto hingke noro aboni sai swkangno o jaga tabuk apply ma khainai hingke apply date to tei painani tei bisi kwrwi khe aboni sai swkang no apply khaina rokdi jara interest tongnai rok hingke chwng jotono kaam bo saimaka hambai o hingke aboni pore teksi tongo last o jaga no teksi sai sino omo hingka exam ni fee borok saikia o jaga o jara onyo candidate rok bagui 450 taka nangnai hingke jara ST SC borok hingke 50 taka exam fee ma rwnai hingke oro jotono details saikia norok nijibo porainai mannai oro hingke ani description box o ang omo notification link reward noro thangui bo naimannai hingke hambai norok jotono no.